Muri Maroc umwana w'umuhungu w'imyaka 5 waguye mu rwobo rurerure rurimo amazi mu cyumweru gishize yashyinguwe uyu munsi kuwa mbere. Ntacyo inzego z'ubutabazi zabashije kugeraho ngo uyu mwana abeho. Mu mpera z'iki cyumweru inkubi y'umuyaga Batsirai yahitanye abantu 20 muri Madagascar, abandi babarirwa mu 50 bavanwa mu byabo. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa atangaza ko uyu muyaga wangije imyaka yari hafi gusarurwa. Muri Sudani inzego z'umutekano zateye ibyuka biryana mu maso abakomeje kwigaragambya bamagana abasirikare bahiritse ubutegetsi bw'abasivili. Abigaragambya barasabira ubutabera baguye mu myigaragambyo kuva umwaka ushize. Naho muri Afrika y'Epfo uyu munsi kwa mbere hasohotse raporo yasabwe gukorwa ku itegeko rya perezida w'iki gihugu nyuma y'uko umwaka ushize abantu bagera kuri 300 bapfuye. Muri Senegal abaturage hirya no hino mu gihugu bishimiye intsinzi y'ikipe y'igihugu nyuma yo gutwara igikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru itsinze Misiri 4-2.